Kızlarım uruşpagıla makul bol, men barыңардын апаңармын, мен барыңарды жакшы көрөм. Урушпай жүрүп. Алло, апам чалып атат, барып карап койбойсуңбу? Эмне менин эле апам беле. Сен деле кара барып. Бирөөнө карап отурганга эч кандай убактым жок. Сенин дагы апаң, сен дагы кара. Мен азыр бул жакта жумуштарымдан эч кандай бошой албайм. Ой, каалайм балдар. Менде урушпай койгонго жайланайындар. Мен өзүм деле жашайм. Өзүм деле жашайм балдар. Менде уруша көрбөгүлө айланайындар. Өтүп Aylamayım oğlum de. Кырсылдатсыз, мындай кылыпчы. Мынтип бе? Ооба. Мойнуң жумуп кетсечи. Аккуратно аласты. Кыртайып. Мойнумда мынтсыз, мам. Kim 5 vakit namaz okugan, oğzuna kelimat oturgan, 80-90 yaşlı yaşagan atam menin enemin yolda oturam. Soğatlık işti kılayın, ak patanı alayın. O düğüne varganımda soğağı teysinlerle topşu koydum. Erim soğatlık iş kılıp 5 perzin birini atkarıp Mekatilla Medine'ye barıp geldim. Gelenden geyinki tapkan sözüm. Mekatilla Medine'ye barıp geldim şu erge Allah Teala'm cep girip görüp geldim göğelde. Kudayım bergen cer eken, kut dövülgen el eken. Allah'ım bergen cer eken, adamları zor eken, musulmansındı dep sulaştı, mıyman kılıp sıylaştı. Keç güneşin Allah dep zırkıraşıp iyileşti. O çiraylı tuğanlar, Allah Teala cenegem nasip kısa barıp gel, gözümden görüp gel, Mekatilla Medine, ber bizge güzel. Arafat degen toğu var, kurma darak bakı var, Mustafa degen jeri var, Zemzem suyu dağı var. Allah Teala'm detkisi toy içi var. O düğüne varganında akbetine nur olur, beyitine sır olur. Peygamberim koydusu, oğzuna kelime cık kadar.